Isifebe seJozi lisazi. Lirato. Bebona wena ngizokhuluma ngawe isifebe wena yezwa. Kodwa siki isikonde singakudlanga yani uyafeba mdido wakho uyafeba. Yenza yandisa kodwa uzumncane Lirato. Musukufeba kangaka. Futhi na Lirato nyezwa ukuthi uhamba uthi mina ngine voice yokhatha amapipi ungangijayeli kabi ngcono ngine voice yokhatha amapipi. How about wena? Une voice yesitaba ungangijayeli kabi mdido wakho. Antwana phela kine lo wahamba wayotshela uthande ukuthi mina ngidlana amajida amapholo engangijwayeli kabi ngimncane. Okay, angeke ngize ngithi ngimncane mara still I'm not on that level yoba busy nabo guy bepholo. Ungangijwayeli kabi namdidi kanye ko lost msunwe nje kholo lakho. Ziyathatha zambukele ngihamba lo is pretty Mpho bafethu lo mamchumane. So mamchumane mfethu kwenzakalani endaba yakho lo Black Jack? Okay, ntana vele like mina no Black Jack besijola si own ntana like. Mara ntana bengasinto serious mara besijola yabo. Yeah, besijola and like uBlack Jack ngazi ukuthi uqamba amanga abantwini batshela ukuthi uye ongivulela indlela ende kenge njani ntwana. Black Jack izange wangidla sijola mina naye besingadlali. Bekujust nje izinto zabantwana amakhisi mina ngibreakele siyentwana yabo. Yeah. So mara wena bewumthanda? Ntana yena shemabe ntana ngeke ngize ngithi bengamthandi because bekumuntuonice yabo. Sure. So vele bengimthanda ntwana. So wena since uthi break this year to say to nguye wayisuwe. Akusuye ntwana hayi vele mina naye sihlukane last year ngendaba zakhe zobufebe ntwana like uBlack Jack befeva strong ntwana yo. Sure. So vele like mara wena ntona duty nesikhathe ejola lo Black Jack. Ay nangazi like bayasitshela ngakuthi yamthanda yabona. Sure. Ntwana. Thina sebenzani umuntu makamthanda ma so thina ayimekela ama feelings wakhe asawethu. Okade ngabambeki. Abangabambeki. Apha that's zambukele we still going on so mfethu like belisenzani lo ithuma kade lishelwa ama Bolt drivers. Mina ntwana vele like mangishela uBolt driver vele ngiyamtshela ukuthi fuseki ngididwa kumdala mawungaka. Futhi ngiyamtshela ukuthi haya ngizogibela la ngizange ukuthi uzongishila so vele like yeah. Mara ntwana bakhona inobazi yasebe babhadala ngikuku kuma Bolt drivers. Yeah, mara ntwana ngiyenze khipha amagama yabo. Baningi mara. Yeah, futhi nabo bayazazi. Abazintanga zini ntwana. Bancane kunathi the worst part ntwana bancane way too old. Omningi imshanga 4 years yonke ntwana. Mncane. Wabhadala ngikuku. Mncane ntwana engintana cabanga. Yo, uyangistressa yo. Zombukeli we still going on so what can you say about abogeli abadliwa ama Nigeria? Ay for mina guys mina bogele ni busy nilala nama Nigeria ni ama red flag sis anizithandi nama red flag futhi like sis ikukizo mosheka uzoba nekuke ngenabonda cause ngizile ukuthi ikuke nebonda eyakhizo izobe ngenabonda cause udliwa ama Nigeria Mara like abogela abadla ama Nigeria bacabangani ma abanye mahamba yodayisa Nigeria nisukucabangani wenza into mama khangayenza awuzithandi sis for mina uyi red flag futhi angazi awusayena ugela idustbin. Zombukeli but we still going on so amahle what can you say about indaba yakho ezelahleke lawe mfethu? Magazini lapha ngangalahlekanga ngangiye groove inkinga ukuthi ngapha mangasho ukuthi ngiyakuphi babe vele sebemposta cause like ngahamba 2 days okay entana ngahamba nganyiwani ngangihambe no bathu banikelo uLirato it's usprunki Lirato ntwana ngangihambe naye ntwana so stophani ukuthi mina ngiyalahleka ngilahleki hayibo bese ukhulile ntwana sengikhulile ngisalahleki ngidala mangaka bafethu zethatha but we still going on so mfethu like what can you say about abogeli elabafaka stars ntwana yibaphi labafaka stars labafundisi? What I can say about abogeli because manje bangijayela amasimba umuntu ngimfake style mama aqeda ngijayela kabi masakadumuza ngamasimba asijwayela and umuntu ntana ngimfake style mama aqeda phela eqala ukudlula mina hayi abazithandi so yabo so bakhona abogeli so abafaka stars wena badli ukwedlula wena sebaphilayo yebo ntana futhi baningi baphelile vele ntana basena life baphelile akusekho kwabo njengoLirato so uyazazi ukuthi ngisho futhi uyazazi kahle Lirato uphelile laba abazali bakubaze ba give up ngawo bawuphelile ngisho noma makho yasho ukuthi
uyabaleka endlini ubalekiswa isendi ayigeli relax umncane mawungaka umncane Oh ulale bafaneni for isendi ntwana umncane mawungaka geli relax calm down wena sena future wena wenza izinto mina engazenzi ngimdala kunawe sis awuzithandi geli ngiyaku advise ezisisomdala stop izinto ezenzayo ayibo Alezo bafethu zetha but we still going on so amahle mfethu kwenzakalani phakathi kukaThandeka lo usisi wakho lonathi ntwana uThandeka bayajola yena belonathi apparently because vele like bafakeni nako mabhayo noma ungahamba kwi account ka nathi essential nathi bayajola noma ungahamba kwi account ka Thandeka it's Thandeka bayajola into on bagoni bayathandana ntwana nde futhi asifuni umuntu ozobamoshela because asilanda abantwana Alezo bafethu zetha so bafethu still going on so guys isiphi isquad esilibasela eJozi ntwana isiphi ntwana isiphi mina kwamanje asikho ntwana ke avele mina ntwana asikho isquad esingibasela because almost zonke iquad sezisipaki mara at the time bengekabi because party beziningi isquad bezingibasela otherwise manje wabaningi isquad eziningi sebesipart man yeah isquad eziningi sebesipaki vele abasangibaseli because as long nje usipaki for mina so we level low for ama-Gens side lama-Gens lengathi yiwapi for mina ntwana ama-Irish ayangikhaza she nama-sex men she ama-6 men ayangikhaza kuma-Irish ngikhaza ngu-Irish wathi ngu-Irish bani lo wathi ngubani ntwana yo ngimkhohliwe mara yena lo uyangikhaza yo uyazithanda clean futhi Alezo bafethu zetha but we still going on so lina yiwapi ama-top 3 boys alibaselayo eliwacrushelayo Soweto eSoweto mina ntwana shem ukhozikili yambasela ntwana muhle ukhozikili amfuqava mangayo mara manje ayike mara wayemuhle ntwana wena ngashuba mina eSoweto abekho yabangichazi bonke omunye ke ntwana wena ngashuba mina ntwana ukhozikili kuphela ntwana otherwise the rest yeah Alezo bafethu zetha we still going on so ukhona ugelela imazwe kwagulisa amajida mhlawumbe wayele drop mina ntwana ngike ngazwa ngaye mara ngingize ngikhipha igama because angifuni ukuzifakela inkinga mara ngike ngazwa ngogeli so uthi kwahamba njani yena ugeli bathi angazi wathelela ubani i-drop and then from there wagula and then wabaleka waye emakhaya oh so mara yena wabatreatanga bamtreatanga angazi ntwana I'm not sure Alezo bafethu zetha but we still going on and then the other question isiphi isifebe seJozi lisaziyo Lirato bebona wena nana ngizokhuluma ngawe isifebe wena yezwa because asikho isikode singakudlanga lana uyafeba mdido wakho uyafeba nofuthi into yenza yangidisappoint because umncane Lirato musukufeba kangaka futhi na Lirato nyezwa ukuthi uhamba uthi mina ngine-voice yokukhatha amapipi ungangijwayeli kabi ngcono ngine-voice yokukhatha amapipi how about wena une-voice yesidaba ungangijwayeli kabi mdido wakho wathi wena le-voice yokukhotha amapipi ntwana basho kanjalo bathi mina ivoice yami yokukhotha amapipi hayi engangijwayeli kabi zetha mbukelile bathi thola le-voice yokukhotha amapipi so wena mfethu what can you say about indaba yakho leyo ukuthi ade udlala amajida amapholo ntwana vele lakine lo owahamba wayocela uThandeka ukuthi nandlana amajida amapholo engangijwayeli kabi ngimncane okay angeke ngize ngithi ngimncane mara still I'm not on that level yokuba busy nabo guy bepholo ungangijwayeli kabi namdidi kanyeko losti msulwe njakolo lakho ungangijwayeli kabi Alezo bafethu zetha but we still going on so guys wena ntwana would you say is there true love eJozi ayikho abafana baseJozi into sabayinakile manje ukusipatisa or nekuku otherwise abafana baseJozi for mina ayisekho true love shame like Jozi ayidenge ntwana so lina bafethu what can you say ugelo oyi-1 mele belamajida mangaki ayi for mina shame okay ube ne-backup 2 for mina ntwana shame mele ube nomjida oyi-1 omthandayo kube uye kuphela ungabi nabajida abayimiliyoni ungogela ayisizi uyi-red flag so bafethu what's your word of the day Word of the day guys stophani ukuyenza izinto engasiyi ejeni nibancane maningaka yenza izinto ezikufanele njengami so mina ngenza izinto ezifanele age yami musanuke ukuyenza izinto on another level nize nibaleke endlini balekiswa isende no njengabogela ababhema ugwayi for mina i-red flag yeah so word of the day futhi ningabhema nendambula kuhle indambula and yeah indambula yini ntwana incika incika ne-black label ne-black label
ezugela akumela ngiphuzibhekile ngizithande kumele ube muhle kumele ube fresh ezugeli futhi hayi bazokubamba episode 2 ntwana lezo bafethu zetsambukeli so bafethu if this video gets to 10k bafethu libona bafethu on episode 2 stay tuned bafethu you might never know kusasa kuyabe kunguwe khona